Akariba ntura ya gitimene bondini ya kiru na arini bedrite bakemeneria ndiunga chiangavana omero kawira mwangaza ntere bakwiti no guni kiribo kadiba bari wa ndiunga isi maita ko maita ntereu isedrite nendite kureta mirandi ya witi na mbere ontubura nende bakuwa utego bonete kumania na gavana omero kawira mwangaza Kelvin Kimathi ena ripotie. Atongori bo bantu ya gitimene na nari wandini akirwa bore buri baituride kire kumaneria ndiunga ngavana kawira thoko ne urwa na mirandi ya okya burukire mwingi bakiwa ndiunga ene moya ndiunga shiangavana yo maturane ire itioguni burukire mtu withire ngavana wetu akuije goro imantu jo tukenia ara tukenerie nayo augete agaturetera pipe iri ara turetete turombete pipe change nyanya araturetere pipe change thatu na ijiri nande kuriga kuthukia mantu buru baturoje rwaturu ingi muito na inji nyanya na aria ko gutethia nari kana ko uturaga ina twaike pipe change thatu Madam Governor mantu za kuja kurudia yuzipe to barwira ngambe cha bana baitira ngoge ekono batu to kwe wambese utia to ta sionere na go to no to ire ekoro motu yo antu kwe more cho to tethia i au ange ankwenda omwira atere kinya kethana ara turetere mibire roji ata to tetherie atere batu na ara tore batu amemba tureta wangirie 10 netanie na ndena nene bau nabo bau ba mibire u bara u ara baguririte atwiro atere tukagiterwa kinya ngirie 10 eu tore amemba. Madam Governor, imbechi iri oraeja ndire iratamburagirwe antu bamwe thai monka ibaumiite na tweja kuona ndene nari iteka tukeba kugira mbeca iringiringanirwo amwe iritethia na bairi bathatu bakomba kuthoma jaba batina mbeca cia kuthoma ndene school. Gavana wetu no oraeja nire obangiri heite kire ayuthi wetu na mbeca umongera thaithi utwechitethetie goro bautu tuonete atureterete mikora aja gitimene na ari market iri rejire kurumana yeja na byegeri kiwa kwenda kwegera antu babaye na byegeri bibi mheshimiwa ngavana arabati obika matagaija na ibiri byari nondu baragweta ibiri tego turetera nari na gitwaire ye muntu omurungu eja kweja kwithirwa mikora yonde ne aturetere mikora yonde rera rungamire aria tenari imikore gukamatwa ikejano ndaigirwe ntuku ingi akirara mikakiugaga CS rentore pau kam na bangi pau kama tanto beikia mushema nyo president na aratigania kenda beta kugambu awe goro bara kamatete bate banarire ngugi awe rere yai kana ngugi awe irari kulukia tongorie bao iturigari mono ntu kuanjire krachenete aereku itwagite na ndinjire county government ni riko ire kugwatithania maitei na nari so tutukumanjire ra ugoga tugwatira ni riko tutethie nio kenda tumbo tetheka ukomba tucokeria ndene ya nari na maitei tugo tutocekino ntu tuije au tumakiri jimu ciothe ciumite njira ya kirachene monka gitimene ewi ire county government ire warombere we Kirwa Institute orogo ukamikira rami no raromba president uramwira nako mbeca ndikendo twikira rami igoro okora mekanero uganjire utieku na nditukwenda kumajire uni ehu turi atongeri banari ituregirwe nkoro cietu ciaringika enderia Madam Governor arakanire njireje ya gitimene gwita kirachene monka gitimene na amikana na rera president ari Kirwa ndeto iri ciarire tubwega mana twa tukathithirwa njireria batu turakirire turi atongeria na toigwe twagite inya tuoria ni ate Madam Governor atukanira kienine muthenya barici na ndikyo tukuromba na giteo tukiugaga itu Madam Governor bautwe itweterete tuthithirwa njireu na bunge onde cukuru citi tucoka kiumia twitite betite na mbere kinya kumeneria weya ni bogi na kiambasiro kulukira thirikari ya county runguru wa ngavana uyu ikeringanithwa Brune mubunge wa Buri Rindikiri Mugambi mbacari itumionete iria wetu ugwo twete na ituonete ira mheshimiwa Rindikiri aratwere mantu jau ya tutukenetie rutero rwa county government nuntu tugategera gute mwana onari kiri maitei oe imbacari buru i county government ende mheshimiwa wetu aejene 95% uma tuambiria kuromba mbacari cia wetu taciona kupongeza mheshimiwa Rindikiri sana urejere nari maitei yonde na buri yonde araturetera mbeca ciana araturetera mbeca cia secondary araturetera cia university na araturetera cia college
tugucokeria muno MP wetu nkatho nuntu nombete kujukioga ana 600 abaikia skuru mwanya for example Kirwa Technical Training Institute turi au abana 600 ala tukuthoma andawe. Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi.